Nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Nyuma yuko ku munsi w'ejo tubagejeje inkuru ivuga ko Professeur Harerimana Jean Bosco wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RCA yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB. Kuruba amakuru aturuka muri RIB aremeza ko n'umukozi ushinzwe amasoko muri RCA Hakizimana Claver yamaze gutabwa muri yombi. Ku murongo wa telefone maze kuvugana na Dr Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda. Mwiriwe neza Dr Murangira Thierry. Mwiriwe neza Kainisha. Hari amakuru namenye yuko nyuma yuko RIB ifunze Professeur Jean Bosco Harerimana wari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda RIB yanafunze abandi bakozi babiri b'icyo kigo. Ayo makuru yaba ari ukuri? Nibyo, ayo makuru ni impamo. Ejo tariki ya 15 Nzeri uyu mwaka nibwo RIB yafunze abakozi babiri b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative aribo Hakizimana Claver wari ushinzwe amasoko muri icyo kigo, akaba ari procurement officer, hamwe na Gahongayire Liliane wari ushinzwe ububiko bw'ibikoresho ariwe logistic officer muri icyo kigo. Bakaba rero bakurikiranyweho ibyaha bitatu byo gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gukoresha naho umutungo ufitiye rubanda akamaro, gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cy'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ibyo hari aho byaba bihuriye n'ibyaha ejo mwatubwiye Professor Jean Bosco Harerimana akurikiranyweho nawe? Ibi byaha bakurikiranyweho bifitanye isano n'ibyaha Professor Jean Bosco Harerimana wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere n'amakoperative akurikiranyweho. Bikaba ari ibyaha bikekwa ko byakozwe mu bihe bitandukanye ubwo Professor Jean Bosco Harerimana yari umuyobozi w'icyo kigo. Hakizimana rero na Gahongayire Liliane bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Remera mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Dr dusoza niba mbyumva neza, aba bombi bari bakira abakozi mu gihe uriya Professor Harerimana we yaratakira umuyobozi wa RCA. Yego. Aba mu gihe bahamwa n'ibi byaha bo ni kimwe n'ibihano mwatubwiye ejo byahabwa Professor Harerimana? Bo urabona ko bafite umwihariko wo kugira ibyaha bitatu, ubwo Dr Professor nako we yari afite bibiri, yakurikiranyweho bibiri, ariko hakaba abafite ibyo bahuriyeho. Gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko nacyo ni icyaha gihanwa n'ingingo y'Ijana y'itegeko rigena amasoko ya leta. Baramutse babihamijwe n'urukiko, igifungo bahabwa ni imyaka 5 kugera kuri 7, hakiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 2 kugera kuri 5. Naho gukoresha naho umutungo ufitiye rubanda akamaro bihanwa n'ingingo ya 12 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa, akaba ari igihano baramutse babihamijwe n'urukiko bakaba bahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu hagati ya miliyoni 3 n'5. Noneho no gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cy'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ni icyaha gihanwa n'ingingo y'Ijana y'itegeko rigenga amasoko ya leta. Iki cyo gihanwa nacyo n'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana na 50% y'agaciro k'amafaranga yahombeje leta. Ntabwo mwatubwira amasoko yatanzwe yariyo cyangwa biracyari mu iperereza? Ibyo biracyari mu iperereza, ariko na amasoko ajyanye no kugemura ibikoresho muri kiriya kigo. Dr ko tuzi ko amasoko asanzwe anyura muri systeme bigenda biti ibintu nk'ibi? Kereka umbaza imikorere y'icyaho uburyo bagikoze, icyo nacyo ndumva byaba bitagena bitangazamakuru bishobora kubangamira iperereza. Bibutsa abaturarwanda kutazihanganira buri wese ukora ibyaha nk'ibi cyo gukoresha umutungo wa leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, awukoresha mu nyungu ze bwite, ndetse biranibutsa abantu ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Kandi bimwe muri ibi byaha bifatwa nk'ibyaha bya ruswa, kandi ibyaha bya ruswa ntibisaza. Icyo bivuze ko bidasaza nuko igihe cyose ibimenyetso byagaragarira, nubwo waba umaze imyaka 50 uvuye muri kiriya kigo,
nta cyatuma utabikurikiranaho. Ngira ngo ahangaha niho tuba tugira ngo dutsindagire cyane abantu bumve ko bagomba kwitwararika, kuko ibi byaha bifitanye isano na ruswa, ibyaha bya ruswa bihanwa itegeko ry'ibisaza imyaka yose, byamara igihe cyose ibimenyetso byagaragarira ntabwo umuntu yabura gukurikirana. Murakoze cyane Dr. Urakoze Kainisha. Tariki ya 13 z'uku kwezi nibwo abayobozi b'ikigo gishinzwe amakoperative mu Rwanda bageze imbere ya PAC. Uhazoyobora uru rwego Professeur Harerimana Jean Bosco nawe yari yatumiwe, ariko ntabwo yitabiriye ibazwa ry'iyi komisiyo kubera impamvu atasobanuye. Ubwo PAC yageraga ku masoko yasanze nk'uko raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2022-2023 bigaragaza, muri uru rwego ngo haraguzwe intebe zo mu mbaho zo mu bwoko bwa MDF buzwiho kutaramba, kandi yashingiwe ku masezerano yasinywe hagati y'iki kigo na rwiyemezamirimo, hakabaye haraguzwe ubwoko bw'imbaho bwa ribuyu. Amaze kwitegereza raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, Perezida wa PAC Muhakwa Valens yabwiye abayobozi bo muri RCA ati, nizere ko ibyo mbona hano muri raporo kuri page ya 32 ari byo turimo kuvuga. Yagombaga kuzana intebe ikoze muri ribuyu, azana ikoze muri MDF. Yego procurement. Umukozi ushinzwe amasoko muri RCA Hakizimana Claver yasubije ati, iyo ni front desk, yagombaga kuzana iyo muri ribuyu. Muhakwa amubajije niba rwiyemezamirimo koko yarazanye MDF, undi yamusubije ati, yego. Arongera aramubaza ati, murayakira? Nawe ati yes. Hakizimana Claver ushinzwe amasoko muri RCA yahise asaba imbabazi, avuga ko ibyabaye ari amakosa kandi ko bitazongera. Ku rundi ruhande ariko Depite Murara Jean Damascene we yahise amubwira ko amafaranga ya leta badashobora kuyareka ngo agende gutyo. Byasoje komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko PAC isabiye uyu muyobozi ushinzwe amasoko muri RCA gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Umuvugizi wa RIB ntabwo yemeza neza niba ko kwiri soko ryaba ari ryo yazize, kuko yabwiye Primo Media Rwanda ko ibyo bikiri mu iperereza. Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko PAC yagiye isabirwa kenshi n'abaturage bakurikirana imyiregurire y'abayobozi bayitaba kuba yahabwa ububasha bwo kuvuga amazina y'abakwiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera, ariko ibi bikagenda bikerenswa. Nubwo urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rutemeza ko ibi bifitanye isano, nta kabuza ko urugero nkuru rushobora gutanga icyitegererezo ko ari we wese ukoresha nabo umutungo w'igihugu yagera imbere y'inteko ishinga amategeko, by'umwihariko muri iyi komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu, agasaba imbabazi avuga ko amakosa nk'ayo bamwe babona nk'ibyaha atazongera.